Mayam Bukramzari Doning Virus Impact News ni Rajnong Thongba Manuhuna Hariba 360-degree analysis of news and events ta Mayam Butaram Okchari. How ki bachahi 2016 ki November ki tarik ni panda lebasi ki Prime Minister Narendra Modi na Hana Chandra Malupa Chamanga Chapi Amadi Lising Chapi North Singbu kugi Chana Roy Haino Lautoki pa Maro in Mayam na Haina riba demonetization hariba process asina. Masi January tarik 1 dagiti hariba kugi demonetization की process लोअर मतुंग दा अनौबा currency मैम लाख पदे मैम दा relief फंगनी दिहाई किया तो हाई रिबा 50 days की मरक सिद्ध लेखी मैम ने थेनु की अवा बादुगा हाउसिंग फाउ बस मसी ने पीरी impact कोई लेबाक से की GDP OBI लेबाक से की तोंगान बा sector दा थबक तोरी बा म्यूसिंग OBI नत्रक लेबाक से की overall economy तो OBI मसी कराई फाउ मसी ने impact पीरी बगे positive as well as negative impact मैम ले हेदन तोंगान बा कांगलू की म्यून तोंगान बा कोई वाफम सिंह थमलरी तोंगान बा इकोनॉमिस्ट मैम नसु मसीबु सवली खरा मन मसीबु क्रिटिसाइज तौरी मदन मसीदा हाई रिबा सेम डिमोनेटाइजेशन की प्रोसेस इरा तोंगान बा पॉइंट्स ऑफ व्यू अनि दी लेबगी ममितारी अदुबु लागलिबा नवंबर के तारीख 9 सिदा डिमोनेटाइजेशन की प्रोसेस इना चाही अमा मपुंग फारक पदा लेबा सिगी बीजेपी ने तब पॉलिटिकल पार्टी सिंग मरुवेना कांग्रेस ने लिट तौना लेबाक सिन बतुंगना नमिन असिबु ब्लैक डे हाइदोना ऑब्जर्व तौदुरी और ब्लैक डे हाइनो ऑब्जर्व तौबी मरमदी हाई रिबा डिमोनेटाइजेशन की नॉट बैन की प्रोसेस ना लेबाक मियाम दा अवाबा पीबना तना मसिना कानाबा करसु पी रहबगी वाखलोंदनी हाई रिबा ब्लैक डे की वाखलोन प्रोटेस्ट नत्रगा ऑब्जर्वेशन असिगी मतांग द खरने तंग सी इंपैक्ट न्यूज़ की स्टूडियो लिंक्स लेबिरबसी जॉइनिंग अस टुनाइट ऑन मनुंग गुना Manipur Pradesh Congress Committee की spokesperson as well as General Secretary से ओइबिरी बादु का वांगखेम Assembly Constituency की MLA से ओइबिरी बावजा के मेघाचंद्र ने हमतर उजा मेघाचंद्र पतराम मोक्चरी welcome to the show, appreciate your joining. Also joining us Department of Economics Manipur University की Assistant Professor ओजा Dr. Chinglin Meshnamni ओजा Meshnam Busu ओजा Chinglin Busu तराम मोक्चरी welcome to the show, appreciate your joining too. And also joining us BJP Manipur Pradesh की spokesperson ओइबिरी बा ओजा R.K. Sivachandrani ओजा Sivachandra Busu तराम मोक्चरी welcome to the show, appreciate your joining too. तो अहान पर क्वेश्चन से उजा मेघाचंद्र लाग चरगे उजा इनो दा कोई लालिबा नवंबर के तारीख 9 से इंडिया पुम तमरो ना कांग्रेस ना लीड तौदुना नॉन बीजेपी पॉलिटिकल पार्टी मयाम सिना ब्लैक डे से ऑब्जर्व तौगदुनी प्रोटेस्ट मखलमनी मसी हाइरिबा डिमोनेटाइजेशन की प्रोसेस ने लेबा मयाम वहान बनतना काना बके सुपीदे हाइबनी अदु बतसेंगना काना बपीदरी बसे करम मोंगदनो मसी करमाइन हाइबनी हो यस जिकी नवंबर की टांग 9 2016 दा श्री मोदी ना नसाई डिमोनेटाइज तौरे न लाउथोखिबा निमित्तगी हाइतारे 500 and 1000 currency notes सिंग डिमोनेटाइज तौखिबदगी इंडिया दा ngak फंगना वाई अन मसी लेरिबा मिपुं खुदिं मन खंगे इंडिया दा लेरिबा इकोनॉमिशियन जिंगजिना पीदिबा कमेंदा अदगी थेंगरिबा फिल्ड थेंगरिबा सिंग अदुकी मति वाई अन इवन दी चाइना ना है इंडिया ना डिमोनेटाइज तौखिबसे मसी इंडिया की डेवलपमेंट सही तरह 10 years बैक चले हाइदना चाइना की ओइ न्यूज़ एजेंसी सिंग दा फोंदोखिबले अदुम इसे मसी मसी फेक नी अदुना मरमोर कांदा मसी लेरिबा हुजिकी इंडिया की इकोनॉमी दा अदगी इंडिया की कनोदा जीडीपी दा डाउन चलइसे वेरी अनएक्सपेक्टेड हाइतारे आफ्टर दी डिमोनेटाइजेशन हेक तौबदगी इंडिया की इकोनॉमी दा डाउन चले जीडीपी दे हान ओइदबा अदगी चाइना दगी हाइतारे चाइना का खोई एकदम कॉम्पिटिटिव लीज अदम चटमिनरबनी अदसिति याम थिना चाइना दगी डाउन चटखरे चाइना कंपेयरिंग तौब खोई तारीख 9 नवंबर 9 दा हाइरिबा डिमोनेटाइजेशन से हेक लाथोकपा मतमदु दा हेक नोंगानबगी नुमिता हाइतारे हाइनरिसी गवर्नमेंट सु क्लेम तोरिसी मसे सर्जिकल स्ट्राइक ऑन ब्लैक इकोनॉमी ब्लैक मनी लेबा सिदा लेरिबा ब्लैक मनी मयाम सी अरान बेसेंफ मयाम सी द सर्जिकल स्ट्राइक चथा बनी गायना लॉथो के मदुना हाइरिबा सर्जिकल स्ट्राइक डिमोनेटाइजेशन की प्रोसेस ना ब्लैक मनी से कराई फाव रिकवर तोबंगा मे कराई फाव माइ पागना ब्लैक मनी से लेबा से दगी क्लीन तोबंगा मे खनबि नो इस मयाम ने खंगरे इट इज टोटली करी हाइनी मसी दी होपलेस नी असि इंडिया दा लेरिबा ब्लैक मनी सिंग सी अमता सिगी पोरखों गमद्रे after demonetization rather it affects the general public say all sectors the sohale agriculture sector the sohale industrial sector the sohale adagi tongan ba services sector da mayam ma demonetize to wasna hena sohale aduna masina proof to gdp low growth rate ta hoina low oi se sina proof to aduna aina hajaningi masidi hoigi ikai kumna jariba hana the former prime minister Shri Manmohan अदगी आरबीआई की
ꯑꯗꯒꯤ ꯆꯤꯌꯔꯃꯦꯟ ꯑꯣꯏꯔꯝꯕ ꯔꯘꯨꯅ ꯔꯟꯖꯟ ꯃꯣꯏꯅ ꯍꯥꯏꯈꯤꯗꯨꯅꯤ ꯗꯤꯃꯣꯅꯤꯇꯥꯏꯖꯦꯁꯟ ꯏꯖ ꯑꯣꯔꯒꯅꯥꯏꯖ ꯂꯨꯠ ꯃꯁꯤ ꯐꯖꯅ ꯄ꯭ꯂꯥꯟ ꯑꯃ ꯇꯧꯔꯒ ꯇꯤꯝ ꯑꯃ ꯁꯦꯝꯃꯒ ꯂꯨꯠ ꯇꯧꯕꯅꯤ ꯑꯦꯟ ꯑꯗꯔ ꯁꯥꯏꯗꯇꯁꯨ ꯑꯃꯨꯛ ꯃꯁꯤ ꯂꯦꯒꯦꯂꯥꯏꯖ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄ꯭ꯂꯟꯗꯔ ꯍꯥꯏꯕ ꯇꯥꯔꯦ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯋꯥꯔꯒꯨꯝꯕ ꯑꯃꯗ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯗꯦꯁꯇ꯭ꯔꯣꯏ ꯇꯧꯕ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯗꯅ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥ ꯏꯀꯣꯅꯣꯃꯤꯁꯤ ꯏज ꯅꯥꯎ becoming destroyed day by day. Adno sagi si se it's a very unfortunate India ki economy is ruin tawre. Adno si lei ba si da even the demonetization tawbu matam da the 105 people ATM the queue le pade sire. Adegi lei ba si da even the si masai unnecessary haitare. Hana masai 21,000 crores of rupees. Sigi another note see CM sigi printing sa saitai. See 21,000 crores see India gi see koi kota sali bineba. Ano sagi black money city machine sumpu por pangamdre. Okay. Now koi uzik demonetized over. The black money cry the program. How much black money is recovered from the this after this demonetization? No, aduna black money por pangamdre in the Sri Modi na black money porkani aduga si cannot talk na akoigi 15 lakhs akoigi rupees si mayam sing se akoigi Janadan account hangu mayam sing de pigini na mana masai promise tau gibne ba what is that amount okay karam lai raba prajada hairaba paisa mayam sing hap khage ba black money poraga hapuni haibne ba aduna masi black money si porakpa ngamdre adegi hojik leiba post the rather hena effect tawre adegi services mayam ama mange adegi se akoi industry sector da industrial sector da hotel da adegi transport da adegi communication da sugumba mayam ama leramba mayam sing mang khre ba aduna in short ngasai gi mana black money poraga praja sing da nungai hingani haibne ba hojik black money por khre ba so what to do what is the next step of Sri Modi ji aduna ngasai gi leiba mangi base masidi da sahi machara helaga adigi next second year da nungai hengi haibi abraba now we are akoi hujik chara heli aduga chara hele aduga mathang chei de ngi di akoi parja sing gi loi sir kan da next year da karam parja nungai doi no okay aduna ngasai gi black money sing ji borak pasing ngamde aduna is a false commitment to the people of India aduna ngasai gi leiriba post de the black money se karimta porpang ngamdre aduna ngasai gi leiriba post de da mana promise tau giba mayam sing to loina one by one fail sum oire aduna India je da angak pa phibam na ekoi gi economy da sole okay angak pa phibam da economic gi phibam se sole habani maruina hairiba demonetization gi process na queue lepa matam da ATM da pesa lothon hoda India pom da mi chama ga manga sikhiba including Manipur da gi hal ama yauna sikhiba gi pau koi national media pau da report laina re aduga hairiba koi gi center da habetare Narendra Modi ga mena lakpa matung 2014 da gi 2016 phau gi demonetization gi period asida पुनः 1,35,000 की जॉब से क्रिएट होबो मतमदा हारिबा डिमोनेटाइजेशन था अनि खग हाबतर 50 डेज ना 20 lakhs की जॉब से मांगले बर जॉब मांगले से कोई अनऑर्गेनाइज सेक्टर दा फार्मर्स सिंग डेली वेजेस कैश ता थबक तोजो मयाम सी की थबक लोई मांगे म्यू सी बता नतना स्माइ तो कोई जीडीपी की नत्र कोई वैल्यू पैसा की वैल्यू से याम हंथले अदुगा कोई ब्लैक मनी की हाई हिबा प्रॉमिस सु पुरपंगम दे मरवेना आरबीआई ना रिपोर्ट थोक मतमदा 15,44,000 crore 15,44,000 crore मसीगी पैसा सी डिमोनेटाइज तौखिबनी मदुदा हलक पसी पैसा वन रिटर्न हलक पसी 15,28,000 crore हले हाइबनी मसी 99% ऑफ द मनी हाइब तारे मसी हलकी ओइन क्लेम तौबसी अदुगा हलक मतम सिदा हलक्ट्री से ओनली 16,000 crore खतने हलक्ट्री से अदुन लाख ता हाइदी 16 lakhs मोकी 16 lakhs crore मोकी पैसा जी की मनुंग ओनली 16,000 crore खरता हलक्ता बनी 16,000 crore से इंडियन के अपुन बे इकोनॉमी द होट मतम दमसी 1% फाउबा यौदे मरमदुना 1% फाउबा हलक्ता भाइते पैसा हलक्ता से 1% मुक्तने हलक्ता से अतुबो हलैबा पैसा से दा ब्लैक मनी सु यावबर यावदब हाइबी रिपोर्ट सु आरबीआई ने पीबसु लेती अदुगा आरबीआई ने रिपोर्ट पीब मतम दसु कोई ऑलमोस्ट था निपान मचंग अगस्त की तारीख 19 दा रिपोर्ट से थोलकी मरमदुना असम कोइना संगिबो कैनो मियाम दा वाहलिब से कैनो हाइबगी यावन चावबो क्वेश्चन लैरि मयाम नसु फागी वेना तौनबा डिमोनेटाइजेशन मयाम दा वहन बतना तना वहन बि ममोंग सि प्राइम मिनिस्टर ना मियाम दा कि 50 days
50 days ke damte miyam na wara su wara khangbiu aduga 51 suba numit habadi January ki tarik 1 day di mayam adum awa base hainarani haibagi phagi bhaw toni kari haibani oja ai same thing Indian National Congress na November 9 da Black Day observe tawi kona anti black money day observe tawi concept tongan bani azum haije no and even operation gi bet magi phana na ba puk manung da gi khwai da gi phatta ba pot lauthui du hong nare na loin complain tawi Congress na suk sang na lisang sit na India si da pai ra la kha suk sang na moina pai ko when there had been so many opportunities and that opportunity moina kai muk to wanga mam darkanda BJP na ngasi atien ma matam khar si re si da with will power tong da ba ya de no hong ko matam si da there could be certain hiding ba mayam ma hiding si na phai si na phati hai ba but at the end of the day ngasi baw da Sigi corruption gi mami masedam huk Narendra Modi gi government sida tadri lupa ni gi lupa taragi adugumba mami huk Narendra Modi gi government sida tadri sida it is too early to give any hard analysis bad and good demonetization na early 60s da da tau gi exactly tang taring ninging dar su tawi aduga demonetization torok mai matung da sahi mai matung da di phai phate se adu matam do comment kai su pina gi deba after 20-30 years sina phai sina phate si sidi rolling marup nukti gi paisa khungat pa marup ki paisa tawraga kadai da kana da piri noi do khang da ba mapu du na de dum pai ba dum ba de system amne government ai se continuing process ni aduna hosik la isida thoido na phai phate sina si wahal le haiba leite sector kya da piri ngasi World Bank ki report ta India ki economy ki status si 180 190 da taro kan ngasi di 100 ki mea swai da haigale si overall Sigi status of that we should analyze this fact also. Aduna howsik live sida ina sum khanja bada munna sum khan lu tar the black day sidi akoi na BJP na NDA na black day tau ge have the 2G scam adu scam ada scam crore ma'am sis black day tau tar ga di suti ngakta lai gidna thabak tau da bang hakta tau na lai ni and they should not take advantage on such a black day na si kano tawre monetization si tawre manghale adu yong tawre black day kai si this is all political gimmick ni han lawi we welcome that okay political gimmick ni adu boja khoi gi matam tu da objective pi khibasi demonetization na lebak si da kana ba pi du si number 1 black money sing sing thok pangam mani mahan bangam ne abani number 2 fake currency hodi nak khoi gi ka ta jali note am le basi masi phagat pangam mani masi gi su value umta leroi mangal ali hai bani adu khoi terrorist mayam da fund tawri mayam su masu funding su loi kak pangam mani hai bani aduga koi paisa na sale oina pina ba corruption madu su thing bangam ni aduga mayam banking da natraga formal economy da saru ya da mayam su saru ya han bangam ni aduga maru ina digitization ki project ka koi cashless economy masi hena mapung phang ni habni koi digitization ki process da di khara makai mating pawi mami da adu mathak da panjakri ba mayam si da di black economy wa from fake currency ki matang fake currency di demonetization ki hek matung da anauba currency tholpa 2000 ki amadi 500 anauba langrek langba currency tu da fake currency mayam thorpa ki adu su prime minister ki lamdam gujarat thorpa ki paw mayam legre ta kare khara adum masi yaw boda koi khataki na te fake currency ki problem se adum yai adum sang na salakba 1000 gumba 500 se da leiram ga do fake currency du su ong tang ning jang biu adu hojik koi matau tamba tholo pha gi da banate tongan ba mechanism ke am note cha ba si da denomination cha ba si da yaw hen time that is very technical koi na khang da ba chip nung lei hai aduna irai line park ni hai ba pot su lei masida koi na yam na ngang na hojik koi na sigi black money da ka yam mang re koi da yam lai kai si di some yam strategist economist kangbu na sini kain phasan pi ba figure of RBI ki report matung ina di out of 15 lakhs 44000 crores ki manung da 15 lakhs 28,000 crores se hale habani only 16,000 crores se halakte habani halaktri ba sempham si koi black money na lobu yare 16,000 crore only 16,000 crore matlab percentage to matam da only 0.08% khatne halaktre che maram to na black money se koi India da le me se only 1% bo phade habagi mami no tari see what we will have to do is koi na khwai da ngasi yam lu ba si koi na ngasi tar si hoi paisa na khare hen ba mang ba tung ba gi pot se apart from that koi na ngasi akoi country sida koi Manipur sida naina ga the concept the moral of the people ne ngasi sida Narendra Modi gi sida magi process sida paisa oin capital oin khra mange ha su
we can correct the moral of the people si tawwe adi have a pot madi yam chawba lesson am ni ko masi akoi na ngasi khana ga dau si chumna ngasi gi debate si dais da aduna kanung ngam khre adan na nataba concept black money fc adi adagi si laiba funding to salai ba mayam de sab manana se tongan ba koi gi foreign hands ka ana saraga tawri ba si ya de haiba gumba adagi even tax sai kamai to godong no praja da ka si gi tongan ba certain masi economists adagi tongan ba yamna khangai kambu na khana bana yamna chumni but from my party view ai gi view dagi aina yam kanna aina thamjaning badi ngasi isam na harga sometimes people are giving different opinions like Myanmar ngasi tha khar gi mamang da sahi khar gi mamang da junta government lai ram matam chida they are too low economically too poor ngasi Aung San Suu Kyi gi pot lai sidai da kamai tawra catch up tawra khoi development se barang law na home ne che moi ready taw le ba in our present status Manipur do is no India gi do is no pasha apai ba kharam pai ba lai ba kya na yau da ba se hojik ngasai haibiri ba mayam congress ki khoi gi akoi megasan na haibiri do haiti cc tawre si number hekta taw da banate asuk yama million mayam sing sida park sanaba loi na ngamna ba improvement development tawrok pa ngak tani that everybody knows that but in the process mioi ba it is very easy to give fault but the development that he had been painstakingly doing that we should also learn how to appreciate it at the same time we should learn koi appreciate to basing tha ba mi bu thagat basi karam na tamgada gi adu maru ina hairi ba demonetization gi process ta yauri ba moral lessons discipline gi lesson ama pirisi yade na hai bagi koi sumai niyom chumna selsi na gadab ni tan gadab ni hai bagi koi gi lesson ama piri masi su khangjen ma loction mathau ta hai bagi wapam do takbiri ai matang sida ai oja chinglen dalak chai oja kari hai bani demonetization gi process na piri ba kana ba ama sung kana da ba hai da pros and cons se koi karam na lobu yang karam mai kai da asigi demonetization ki process na khoi se huji India ki economy si pur ge selin khan bi koi ai gi moti koi gi demonetization ji hek tauba matam da koi khana gi bado sigi platform ji da khana gi bada aina thamja gi ba aina longja gi stand do adu dum hoji su continue to aina matam da hai jai koi gi magi wakalon je sibudi Narendra Modi ki wakalon jidi yam thagan ningai mon the black money si ki maukta thingna bi wakal senja thumja tong de bi wakal sigi magi wakalon jidi mipum khudi muna akoi thagat phang thoi hai dar ai sa ju thagat chaki tawdu bu sum ba yamna aruba decision se hadi aruba decision madu di se sam sam mi mi chi le ba koi i se sigi ma cham gi manung da marfu tor se khudak da chingtho adura ga di mi se kari bam thoke hadi akoi gi apunba currency circulation sigi 86% di koi gi hariba koi gi khudata illegal oyadaba lupa sangwa amasung lising duna oyibene adi khudata easy chingtho pakanda mi se karamba phim oyadagi haidu adwai du dane ba ngasagi leihiba problem du di ana wakalun du di yam thaganingi adu thabak du dane ba koina ngasagi critical view ma thamjagi bedu aduna hariba black money si man masida surgical strike ma tawdana tawgi habi wakal khali se masi yam thaganingai ne adu matam da haijai koi pukri da lairiba koi nga sing do madu fana da bai da makta koi ising du lori si torpa matam da koi siduri si ngasagi koi nga macha dura aduga ngasagi kumbhir dura hai gi question ma thamjagi dina ko adi harding idi kumbhir ne aduga tasingna ising chilapa matam da di kumbhir du di ising da natana koi lekang da zu leiba ngamani na kanghan da zu leiba ngamani na madi chongthoki ne aduga sihok du di nga macha mayam du ne aduna sukdoi sodine sigani haibasi sabjana ai haijaki adu hojiti dum sibadu matang thore thorok pasina kai dore not only economic cost natan social cost natana political cost ya wangre aduna party masama ki manung dagi ya maru ba koi misak oriba Jaswant Sinha adagi Arun Suri leidana mo koi ju koi mot ka pirais ade Subramanian Swamy naga masigi mismanage tore kana mot pirais ade man hojik Gujarat ta Narendra Modi na thoina chapagi darkar leitaba Gujarat sida election mamang sida koi 6 times we chasal igase masi koi political cost ya wangre maramdi demonetization hek tawpada khwadi an da chaitheng phangiba aduma state singi marakta Gujarat se amane mani mafan sida koi jewelry gi sigi industry lay textile gi industry lay weaving gi industry lay hai basigi sector sida thabak tat pasi moi di han hore
अदगी मु मदुगी अवाबा चैथिंग दु खरंगै मोइसे पुनर होनरगै दुदा जीएसटी जी मखोगी ट्रेडर सिंग अखोगी मोगी अखोई बिजनेसमैन सिंग मसी खंदंग दि तपतबियु तौदी तौबि खिदंग तपतबियु हाइबसी अदुसु तागिद्रे अदुसु दुम तोक्सनग्रे अन तोक्सनगी बसिना मोइसे याम वारोबदगी कैदौरगे हाइ मतमदा हाना अखोगी मोदीगी पार्टी की फेवर लेरंबा अखोगी बिजनेसमैन कांगबु सिंग जी हंदक्ति अखोगी मोइसे हाइदोर एब अदुनो स्टेटमेंट ओपन ओना पीबा होरे अदा हाना अखोगी मोदीगी पार्टी ना यामना अखोगी एडवांटेज रो बाइतारे मसी कईदुन कोई अर्बन की एरिया सिंग सिदने अर्बन की कोई मिडल मैन सिंग अदुग बिजनेसमैन सिंग ट्रेडर सिंग जी एम्प्लॉय जाम कलमन अदुना हौजिति मखोई जी अखोई शिप तोरक सिगी से अखोई ओपनली अखोई उबा हौरे हौजिक से अदुना साइड पॉलिटिकल कोस्ट फक्त मसी यामना वांगबा अदुना हारिबा पॉलिटिकल कोस्ट मा मा सामक सोपै पोसिला एब अदु आइना मोदी की खिदंग थागानिंग बसे मदु सोकपा सोक्तबा मा तौगे खलगदि हेद तौबसे मिस्टर कनागुम खरनदि लक्नबा यावी मानबु तौगे खरनखरदि कोई मदुम तौगनी मान हेक अखोई गांग पबोक माइ मसागी मोटो लोगजरोय अदुमक्तु अदुमाइना तौरे अदुना मतमदुदा आइना सु कोई नैनबदा हाइजकी कोई एक्सपर्ट की मोसे मरोय चौजिति लोइना फोंगनरे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ना मसिले ऑफिशियल अमतन मसि इन्वॉल्व तौगिदबे वा हाइरे इजुजि अदि अमना मखोइदा कोई पार्लियामेंटरी स्टैंडिंग कमिटी ना मखोइदा हंगे कोई मसिना मरम ओइदना डिमोनेटाइजेशन सिना मरम ओइदना ब्लैक मनी कयामना कोई मसि कोई पोरपंग अमगे कयामना महान बंगमगे हाइना हंगम मतमदा मोय पाखुम पीबा ngamdre मता दि मोइन करी हाइ पार्लियामेंटरी स्टैंडिंग कमिटी की कांगबु दसु मोइन हाइ वी हैव नो इंफॉर्मेशन अदिगे मन मोइन अखोई एनुअल रिपोर्ट 2016-17 की हंद पुथोरी बिदु करी हारे नो इंफॉर्मेशन अदन ओनली कोई 16000 कोई करोड़ मसी गतनि हलक्ट्री जे हाइरे अदे अमरम दन सोम द मोइन करी हारे कोई नंबर मतमदा अनो पैसा जी नंबर मतमदा दी 21000 करोड़ जी संदोक रहा है अदुदी अखोन गेन तौरिसी हजिद मरम हाइजबनी मसाना अखोन गेन तौरिसी आरबीआई ने गेन तौरिसी 16000 करोड़ डिमोनेटाइजेशन मरम ओइदना मसी गेन तौरे अदो अखोन मांगना 21000 जे अखोगी अनुभव सेंजगी नमदा मांगे मसिरा कोई कानबजे मानदी हंगीको ए अदुना अखोगी न्यूमेरिकल फिगर की वानी अदो अइना थमजरिना मागी वाखलोन सिदी मसिदी ए अदुम हौजिसु अदुम एप्रिशिएट तौनिंगी तौबदबु मसिना सोलाइबा इकोनॉमी द शॉर्ट टर्म द सोलाइबा मदु लॉन्ग टर्म द सोलकदबसिदी यामना चाउ लॉजिक ममिसे तार अदुना हौजिक कोई आरबीआई की हानगी गवर्नर ओइबा रघुराम रंजन मसाना करी हारे हौजिक तिंग सिंगरांसि माना हारे मदुदी मसिना 1.522% of the GDP मसिना सोन गनी हारे डिमोनेटाइजेशन जिना अदु 1.5 हाइसे कोई GDP की मसि क्या याम सेमबम नबु 2 लाख करोड़ प्लस दे मांगदुइस अदुना हौजिक कोई लास्ट 6 months दे कइदौरे थबक सि पीनी हाइबगी वासक सिगी वासक सि लेरिबनि हौजिक हाइदि 2 crores पीनी 1 crore पीनी हाइजना कोई इंडिया से जो क्रेशन से अदो हौजिक कइदौरे कोई 1.6 1.5 कोई सिगी चांगी मिलियन द कोई जॉब से लॉस तौरे अदुना मस्ते द कोई इवन प्राइवेट सेक्टर सिंग जे मसि जो कोई प्राइवेट इन्वेस्टमेंट जो जे हंदरे दो प्राइवेट सेक्टर सिंग की जॉब से जो कट तब होरे हौजे कोई से बैंक ता हाइजे आईसीएफडीसी मै होरे अदगी सिगी एयरसेल खंगे जो प्रॉब्लम्स लोइन थेंगनरे हौजे अदुना मखोइ जिंग जॉब कट की वासी लाई अदि अमना इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी दा कोई इंजीनियर लाख तरुक मुक्ति कोई हंदकी लाखदब सही ओमसिदा मोइ जॉब सी प्रॉब्लम्स लेरनि हारे अदुना ने हौजिक मसि खंगदने कोई सरकार की माइकेदगी हौजिक नोय अखोगी जॉब से सिकर ओरेनो अदि मगद जॉब क्रिएटर ओय का हेरिस नमदि सिकर ओरेनो थोड़ा गजु कछु नंग नसाना कोई लोन पिरगा अखोगी मदुना दुम नंगनम तौ कायना अदुना लोइसलकपदा हौजिकी अहानबगी राउंड की डिस्कशन की लोइसलकपदा थमजनिगे से डिमोनेटाइजेशन से कोई एक्सपर्ट्स की व्यू तसेंग तारमगदी तसेंग नरेंद्र मोदी ने पामजरिबा ब्लैक मनी कोई सिगी मजी फाबा फागटपा मदुन मियाम द कानहनबा अदगी से कोई मानुजिक हारिबा कोई सेंजा तुमजा मुथेपसे मसी याम कानरंगनेबा अदु मानो ngसागी पॉलिटिकल विल अमग लोनेना मानो कोई मियाम की ताबा तादो मानो तौगिबदु ngसिदी एसेट और याबा पोसे ngसिदी लायबिलिटीज ओलक्तना मदुगी सोशल कॉस्ट इकोनॉमिक कॉस्ट की मथक्तुदा पॉलिटिकल कॉस्ट में योक्सलपसे मसी मसी अवाबनी अदु मसी मथक्सिदैदा था सही अमस्दैदा कैदोरगेदा कोई स्टॉक तौबगुमनिको सही अमदे स्टॉक अनिरक तौब अमन कोई डिमोनेटाइजेशन जिना मुक तौरे अदे अमन जीएसटी टॉक्सन बसे अनिसना पाबस्दैदा ngसागी नरेंद्र मोदी की फतना लेरंबा कोई मागी पॉपुलैरिटीज मियाम रक्त लेरंबा मणिपुर की लेरक खुंग दबाउता मोदी हाइनरमिने अदुबो कोई जीएसटी की सॉरी डिमोनेटाइजेशन तौ मतम सिदा
कोई गाड़ी योंबम इमा कैथल से पैसा से कोई की समाज बीसी मसी लिसिंग चपी योले नि देनको मसी योन बै थबक से कोई मणिपुर से तना तना इंडिया की मफम अतै दसु मयाम तौके अदुना मनी लॉन्ड्रिंग गी पोसी ओइनगा उरक्तना मसी कोई बिग स्कैम वन उदि कोई बिगेस्ट बिग कोई की फाइनेंशियल स्कैम इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया काइनगा मोड पिनर इज ओपोजिशन मदो कोइना लोइना कप याद्रि से कइगिन हाय मतमदा मसी पोसे मणिपुर दसु उगेब अदि इलेक्शन मतमदा कोई की लिसिंग अनि लौगिबा रोड सिजो कोई उगेब अदुना मसिदा कोई की इमाइबेल हलमन म्याम जिना मोदी हाने मोय मचिन सोलंबसे मसी नुमितुददी कोइना मोइना पैसा से लेरक्त्रबा अदि कोई पैसा से फांगत्र मतमददी नोय मोदी दो वाखलुरो अदि मोदी से ममिंग पनबा यागिद्रमने अदि मु जीएसटी लाखो मतम से कइदोरे मदुगी मतम दगी थोंग लोन गिबा दुकान मयाम से मरोन कोई की मोरे इंटरनेशनल मार्केट की मयाम से मतम द लोन गिबा मयाम से जीएसटी लाखबदे दि पुंग लोन खरे पुंग तुप खरे मरंदि मोय तेसी आइडिया दु लेतेबा मोय दे हेन अदुन कइदो अनि सिना कोई सोक से लाक्तना अनि सिना कोई की मागी से करे स्ट्रांग तो बदमाई तौखिदना मोदी की फजरम कोई वांगबा मागी कोई की पॉपुलैरिटी से मसे कोई की याम अनपॉपुलर ओइन हाइदर की बसे आई मसी मा आइगी लनाय ओइन नुवाय तो फावी अदर मसी तसिंग मके कोई की एक्सपर्टसिंग ना तसिंग मोदा कोई की थिंक टैंक चिना फजर एडवाइस तो बिरबा एडवाइस तो माने लोबिरबा अदुगी नरेंद्र मोदी से हाने मफम जे हलपंग गमगदन कल ओके वाखल ओंदी am phajaba aduga अखोई तोंगा तोंगा पॉइंट ऑफ व्यू सिंग मरुइन एक्सपर्ट की व्यू सिंग दो यारों बतारगदी ngasi हाइरिबा डिमोनेटाइजेशन की अदुगा जीएसटी की खोंगथांग सिंग असिना मियाम द हेना काना पीबा अदुगा हाइरिबा गवर्नमेंट असिगिसु हेना पॉपुलैरिटी लेरंगदबनी हाइबनी मसी एसेट ओरंगदब तो हुजिक लायबिलिटी की ममी तारे हाइबगी वाफम सु थंबेरी ऑन द नोबेम दलबजे ब्रेक की मखा चतरकदा मखा ताना खन जगे ब्रेक याम थंजर के इंपैक्ट न्यूज़ में तादोने भी Welcome back. Ato nang mirba se manu huna ni a 360 degree analysis of news and events with me Raj Rongtongmom. Manu huna tanga si khana jermi basi hau ki bacha hi gi November ge tarik ni panda le basi ge prime minister na hodo khiba demonetization ki process na chahi ama pharkpa maruina lagliba November ge tarik ni pan asida Congress na lusing duna non BJP na tabat tongan tongan political party ke amarum na numerasibu black day haina observe togodori demonetization ki mayukda hairiba khongjang natraga khongthang protest asigi matang da khana jermi matang question sei oja मेगेशन दम लाक्सरे ओजा कोई कांग्रेस ना बीजेपी की थब खुद मत मरो मणिपुर की कांग्रेस ना कोई मणिपुर की बीजेपी न सेंट्रल दसु कांग्रेस ने बीजेपी दा अदम कोई क्रिटिसाइज तो बजे मयाम सु एग्जांपल इन पिनो मतम दा कोई नुपा अमगी पुंसिदा महा की नुपिना ब्रेकफास्ट से पिजर गे हाइदुना कोई येरुम से ऑमलेट हरपुर मतम दा ngasi aina येरुम अफुट पचागे हारे ऑमलेट पिसले हाइबा नोंगालगना मु ऑमलेट कोई अफुट पपी मतम ना ngasi ऑमलेट चार हाइगा अफुट पिसले हाइबा मथंगे नुमित मागी नुपिना मागी नुपादनु चरकना हाइदुना ऑमलेट सो हौबारग येरुम सु फुलग प्रक मतम माय नुपादनु हाइरेसी फुट का दबे येरुम दनो ऑमलेट हौजले ऑमलेट हौगदुना फुले हाइदुना अदुम एवरी स्टेप तदुम क्रिटिसाइज तो बगी मोंग दो ओइदोरिब्रा बीजेपी ना कांग्रेस यिंग मिंग करी हाइबनि होजा No, जिके लेरिबा ngasai uji haibi hibdo कांग्रेस ना कोई सरकार पाय पोखलकपा अबजा सिबन हाइबि ना अदगी अखोय अजा सिंगले ना इकोनॉमिक की एक्सपर्ट नै जे हाइबि सिंग तो दैदो दा लेरिबा सिंग तो अजा सिंगले हाइ तो फेक हतनी एज एजुकेशन समा होइना हाइबिनि अदगी लेरिबा पोत दा यस आइडिया दि फै अदगी मागी विल पावर टू फै इट्स अ वेरी गुड थिंग्स दैट ngasai ऑपरेशन दी फजन तौरे अदुगा सक्सेस होरे पेशेंट सीरे हाइबदुने ब्लाई हाइबदी आइडिया दी हम फजगरे मागी विल पावर अदगी मान तौगे हाइब खन बि लोइ तौवे माई विजन सांगी ओदा सिबन को हाइबी दिना अदु प्रजाददी सी वन इज ऑल सी वारे अदगी एग्रीकल्चर सेक्टर दा इदसि आइ सा हाइगिबदो अदना सागी लेइबा पोसि दै दा पेशेंट दी सीरे माई लेइबा पोसि दै सिदा सागी demonetize to bagi awaba chai thing si hojik si mayok nei ngai sida adi very hastily GST ki issue malai without any say deeply consideration ko adagi manipur da su state ki tawga haidu nung da pass tawrim ne ba akhoi kitang matam khane gi je akhoi am kan haije ba adi ngasai gi si leiba kini there is no question for these opposition and ruling masi leiba ki issue ne aduna masi matam khana logi se haije ba ado kudak ta adi power pai de haina nampu da dum chakhi heba no problem but laiba pose hojik demonetization ki awab lei ngai sida GST mu yam thuna tawkhlak pa sina ba masai leiba pose udagi taraga anaba khang le ngai da huina mam barba changsela lakbi huyam de tawchi aduna ise ngasai gi leiba parda sida yam thi warab hai tare aduna ngasai gi leiba sigi demonetize tawboda 85% hai tare 85% जी अखोगी मनी सर्कुलेशन सिदगी मसी 85% जी आउट तौरिने
whole paisa sing se amta praja sing sida millions of population India ki chawgraba one of the biggest population sida 85% ji money circulation de out to hire adudi ngasai gi lairak konjang khuding gi adagi rural area da shahar gi mafam da sing gi mafam da thengnarang ko da paisa gi awaba se masi hoi si what about the big states si to se adu akoi ki state ta pan se Churchandpur da first zone district lauteba siri the bank lai right so without the banks kamaina demonetize taroga madudai tu da sing yalaga masagi larik tamna ba thaba masagi boarding tamna ba laina ba thaba adagi phiro laina na bagi sahi ma sing yalaga adagi madugi mana ma sing yolaga collection taroga thamba paisa do demonetize taroga matamda bank su laitaba bank da paisa thamuraga magi bank su account su hangdriba magi leiriba matududai tu da sing tu da leram gada awaba se apa ji banking system laiba city gi kai gi town gi myam se tu khrase ba ji federal district ta chalaga madudai tu da hilong peter ba chang ba da kinang awaba laiba handak koi gi si government na si gi malaria na rak pada handak da transportation si phatta ba da gi mi myam si gi tawduna ai treatment pi bangam da lai ne adudai tu sahi mari manga chang na yum chana na ba adai masagi anai ki paisa lupa lising lakhra saving tawga thambado madu mayam ma ki ba mayam du khalurga di akoi kaya yamna leibak sida india gi chauraba population sida mayum leisda ba kaya adagi pan dukan adagi lang khara yolaga hingjaba phi macha khara sarga hingjaba adagi adai du da gosi gi macha adagi restart tawda mayam ba leriba mayam sing da mangam gada bachi 85% of the money circulation is out of the waram gadaba mayam sing formally and informally madudai du da awaba piriba mayam sing se akoi masi ubada adagi nainerubada ngasai gi Sri Modi ji magi ahanba si prime minister pada sa yolaga horakpani haina mipung khuri magna nungsi gi ba popularity do now mangre anasi even magi home state ta khoi gi oda singlen haibi do magi popularity mayam sing hoji mangai ba magi dictate oiba haitare democratic oidaba adi mana ngangba khak chung gudamni haiba mana haiba sina the best ni haiba sigumba dictator gi type ama khak loksalakpa even yengo hoji currency note si demonetize ta matung da paisa gi machu se Sri Modi gi west court ki machu ngakne ba se okay no ngasai gi lai ba pose magi popularity ma magi history ma bharot ta sagar pa pam je magi popularity magi history ma India da thamba pam not for the welfare of the people of India anda ngasai gi magi yam magi history ko ba magi event ma landmark ma khak India da thamba pami he is not working in the interest of the poor people of the India okay aduna ngasai gi lai ba pose de demonetize tawba GST gi hasty implementation tawwa masina hujiksi ngasai gi leiriba sidai da angak pa phangna wari ba mayam singse okay adu si gi magi akhoi gi si gi phajaba wakhalon mayam ado si phata bajini hele phajaba wakhalon mayam si akhoi gi laibar akhoi gi consequences mayam sina masi phajandre habni adu baza akhoi na magi demonetize tawbo numit se India na ngasai gi sidai da leiriba sidai Congress amadi masigi alliance party myam signa black day tawje signi ba parja gi awaba myam si yanga adu waja hariba demonetization gi hek matung haitare within 2-3 months ta khogi India gi state manga da haitare Manipur yauna Manipur Goa Punjab Uttarakhand amadi UP da haita Uttar Pradesh ta khoi mikhal pangthoki hariba mikhal sida demonetization maram oidana khogi koi election da yamna kaina senja sumja taw bahai tare madu pura thingbang amani yam nungairani handa ki mekhal sidi yamna khwaidagi cleanness oiba khwaidagi sel sungjang jang da badu makhal yam phajaba mekhal oigani na haina ki adu oidabagi mali ojana demonetization sab koi masi support to vidise kari have ni oja no that is a wrong question adu ki leiba post dai sida ji Manipur ki wena people ki mandate di Congress ni helina okay is far better than BJP. As of Mokoina, democratic way, process some kind of Sarkar same even. No problem. Let it be same. But Parzagi mandate BJP Congress ni hele. Adu Sai labor post even the Goa Manipur Mikhal to the demonetization impact like in can be brother. Lay
lay but ngasai lay ba mukhoina center de akhoi gi lay ba si BJP government lay bani na ngasai gi nampu hapu da tawrakanda democratic koi da ba pot ma khakna Goa da si ju Congress ni heli people's mandate ti Congress ni hele but ngasai gi lay ba post de si da si gi forcefully haitare makhoi gi yamna kainoma nampu hapu da tawgi ba haitare democratic oi even the governor masi democratic oi da ba pot ma ni we are going to the protest very shortly adong ngasai gi si lay re adong ngasai gi sigi demonetize na soholiba hojiki adegi black money se masidei da black money se porak pa sungam gam dre habasi oda singlen hai gra okay ana sai sidai de point mani da thamje ge black money sigi ngasai gi porakani haidana demonetize taugi base hoji quite mam tumina lesson gra prime minister adegi finance minister the BJP ki machin tong mayam tumina lesson gra ana masina ngasai gi ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯈꯟꯅ ꯍꯧꯗꯅ ꯇꯧꯕꯁꯤꯅ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯕ꯭ꯂꯦꯛ ꯃꯅꯤꯁꯤꯗ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯄꯩꯁꯥ ꯄꯥꯕꯩ ꯃꯌꯥꯝ ꯒꯨꯝꯕꯤ ꯐꯥꯒꯦ ꯇꯧꯕꯗ ꯃꯆꯥ ꯃꯌꯥꯝ ꯁꯤꯔꯦ ꯍꯥꯏꯕꯗꯣ ꯑꯣꯖꯥ ꯁꯤꯡꯂꯦꯟ ꯍꯥꯏꯕꯤꯔꯤꯗꯣ ꯆꯨꯝꯃꯦ ꯗꯦꯠ ꯏꯁ ꯔꯥꯏꯠ ꯑꯗꯣ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯕ꯭ꯂꯦꯛ ꯃꯅꯤ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯄꯩꯁꯥ ꯄꯥꯏꯕ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯁꯤꯗꯤ ꯄꯩꯁꯥ ꯑꯣꯏꯅ ꯂꯩꯇꯦꯕ ꯃꯥꯒꯤ ꯁꯤ ꯔꯤꯌꯦꯜ ꯏꯁꯇꯦꯠꯇ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯂꯝ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯇꯧꯔꯒ ꯉꯁꯥꯏ ꯂꯩꯁꯜꯂꯒ ꯁꯅꯥ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯄꯩꯁꯥ ꯄꯥꯏꯔꯒꯁꯨ ꯁꯦꯚꯤꯡ ꯇꯧꯔꯒ ꯂꯩꯈꯤ ꯑꯗ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯀꯔꯦꯟꯁꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯊꯝꯗꯦ ꯀꯔꯦꯟꯁꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯊꯝꯗꯦ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯄꯩꯁꯥ ꯄꯥꯏꯕ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯡꯁꯤꯗꯤ ꯍꯦꯛꯇ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯄꯩꯁꯥꯒꯤ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯅꯤꯡꯉꯥꯏ ꯂꯩꯇꯕꯅꯤꯅ ꯂꯣꯏ ꯊꯝꯈ꯭ꯔꯦ ꯑꯦꯁꯦꯠ ꯑꯣꯏꯅ ꯍꯦꯟ ꯇꯨ ꯃꯥꯎꯠ ꯅꯠꯇꯕꯅꯤ나 ꯄꯩꯁꯥ ꯄꯥꯏꯔꯀꯥꯟꯁꯤꯗ ꯃꯣꯏ ꯁꯅꯥ ꯂꯦꯞꯁꯟꯈꯤꯕ ꯌꯥꯏ ꯕꯤꯖꯤꯅꯦꯁꯃꯦꯟꯅ even adagi tongan servicemen chau chau jing jina ngasai gi sana lepsen gini poverty lepsen gini aduna ngasai gi moina black money da puthor punga moeba aduna ngasai gi hena soibedi ngasai gi laira bada hen tu mauta no mui suru ga chaba mayam sing the labor sector da adagi tongan ba no gi hajira suru gi hingjaba sing du seriously haitare ngasai gi area si da modi ge okay cash operated areas pan bai abjante modi je hujik lari india da okay masigi yam adi masigi yam awaba consequences me am lere man maduna masigi mayokta laliba tarik nipan sida masi khongjeng chengcheng adum have ne dubu demonetization gi matang da su ja ai oja sibsan lak sage masi appreciate to basi khoi BJP bu sagot myoi khara natana have tare nataga mayam ama natana toina thengna da maru ina demonetization na pi bache theng sigi maram do oina public to boer basu chumnagi khoi writer amana uyi bado boer basu masigi awaba sing si oina phondok pana ayam batawi maram dana demonetization na pire ba kana base kadai dana habagi wahang hanare adubo kana base ani kha haijage aham ba kana base akhoi gi mayam gi vocabulary da hatare mayam gi words masing khang baje english ki wahi je khoi hana khangam da ba wahi ama demonetization haiba wahi je ma BJP na khoi india gi miyam da pire haiba mayam haraunare number 2 khoi laiba anuba currency makhal sing haitare lupa yang khe chapi poro chani chapi poro changwa chapi poro natraga lising ani chapi poro magi machu size ka si yamna dollar international look amba lakpa summa makhal gi yamna apik pa kana ba khara miyam da pibu gi mami ta tasengna largest context nga sai gi philosophy wakhalom phajabatu natabida kari kana ba pire gi habi question simati lebak miyam na hangnari kari habi ni oja in the history of revolution anything oi be ai country ki financial status oi be revolution oi be lingkha tamba purakpo oi be ai wadana hekta phamaga launa dana lakhiba kaisu leite ngasi laiba Narendra Modi gi phase si adudagi hen sathiba phase ni and I know I am going to listen ngangna daine mayam sik Bible gi chapter am tang lokhat jage am nuai ba haifet chana ba Moses na laina Egypt lairiba minai macha mayam magi nungsiraba in terms of lag to lai masamana nang puro chatloina chatlaga red chi si lalam dai matam du da red chi si lan bangam da bagi ngahak tu da punsi kya minai oidna chahi lising kya minai oidna laba mayam do kapdana laudna akhoi ije phairot ki manak ta mu hanjarage nang na khoi bu smain pubirak ta na tawi ha this is the same situation here tung da chahi lising amagi da la ka do du swai da khanga da wonate even in the economy soja chinglen gi do ya haijage Narendra Modi doesn't consult Congress ke economist ana deba mai so mai economist lai jaye akhoi sim Manipur da su lai ye academician marak ta su BJP ya da kambu du su masab khajan khangi ayaba su khangi akhoi ayaba ga tana jai aduna hujik lai ba pot sida Narendra Modi na economist ana de matum da pungdok tawi kai du haipiru nu mi country ki prime minister mo ge mai su advisor yam lai ramni aduna hujik lai si gi phase ni hujik lai BJP sida ngang ga ni sai ga ni ma'am nang na si taw re si phatre si ware but everybody knows that we need a reformation a kind of reformation that
under his big wing, India prospered. Lee Kuan Yew, who is he? He is the person who brought such a tremendous reformation in Singapore. What was Singapore in 1950? Dacoity, facoity, hurat mayam, pabu khra phaudoga leirama nupa ado Lee Kuan Yew haiba nupa kono pura angak tremendous change am tawe. Masu chai Modi da ngasi chai si de hena chai. Siu ma mathong manong khang da by western education khara tawra laga swai da tawa khoi gi phabo yolamba si taromba mayam ma hat pa ma butcher tawgadawni. He should be crucified kai launar mim neba. But in 2013 quite GDP da 55,182.48 che Singapore na tawraga world ki top ranking oi geba. Masi economics tawba economic ki term ni, but I just quoted certainly from internet. Howsik lai ba poti chumme mayam wanare hai, so I admit it. Aduga ngasai tawriba rhetorics mayam ama hapadusu Congress ki Narendra Modi ki phina du tawre. It is nothing like that. Okay. Adung ba pot am hoklai tel lobiru no masu manar ba ya ma tawra adu handhana. Okay, short term da khara wajabai wani, long term one in long run. But there are certain economists mayam lady, akhang hai mayam lady. There is enough ample time for rectification if there something goes wrong. But aduk thina hekta haida dan tawe natte. We'll see also brighter side of the coin. Kari no if the hosik lai pot se the loinamak down or the loinamak tawre have the late table. Even ngasagi lai pot to the technology si wankali goi mati mi gi thabak tawgi chang so handar kane. Okay. We can remember risk that and poor that. Everybody doesn't mean that they should employ. They should be sometime master, the master of the company or master of the agency or no. See, we should create more managers, not employees. Adugi concept to khaki was not there. Hosik lai ba pot se da pura down where kaino ki Hitler gi dumaina tawre haiba dumakti nat tabanina. Tongan ba site mayam da tawre. Now the phase is it is very easy to throw stone. But asing bagi tawtar ga di ngasi akoina sometimes I also ponder to ask BJP center the live sing se akoi coal scam da kada we koi black day taw gidrim no 2G spectrum da kada we taw no CWG scam da koi kada we taw gidrim no it amounts 1.86 lakh crore. Si khata da koi tawe ba si taw hi deba, but in the developing process sama phata pot ki phol ta dringai da sahi am ma pung pha dringai sida black day tausan ba hai siti. It is too much on the part of the opposition or so to say Congress mayam taw si they are taking the board together. Okay. It is the nature of the constructive criticism am boina koi opposition se na piriba pressure se na mar moiduna akoi BJP no lising baga mena sene hena mayon chuma mai ke da chakkan in khan bi brana traga laurali ba khonjel mayam si only masi criticism khatani masi ki apha ba kana ninga ba masa amta yawding khan bi bra. No, see, BJP always welcome suggestions. Always welcome, even from our worst enemy in political term. If it is good for the people, akoi madu accept taw batabni, insert taw batabni, kadai no masidi soy re hai basi, adum akoi tana batabni taw batabni, but it should be. Okay. Jam tiada matang dola sini dang capi. Huziki aku na sahi lising bagi ani gi tunda dungai kadam tu gi huziki koi khalu biar roi. Manam di Sahi lising nama ni gina tiada. Nate wari bo ba. Sahi Moses ki wari wani. Ada tunda dungai kadam do. Adu gi do huziki thengnari base. Now is the most important time. Anu sahi lai ba akoi reality da base tawbom khak dakar le ba. See, suppose Western countries da America da see cashless transactions it is about only 50%. So demonetization see the cashless transaction number lakadui but Sakolaba Lebak da GDP da Karida adagi everything they hand crab pose Masida is the cashless transactions only 50 around about 50% never. See record never call. I point the losing here. 50% never. Whereas in India the cashless transactions is only 5%. Aduga 95% is second one ever. Currency notes never. Notes never. The reality based on the facts.
अदी ngसाई पोट सिदै सिदा चाखुटपगी मतौदो अखोय खुदक्ता तंब यारोय हाबा ngसाई चाखुटपगी मतमसे ꯑꯩꯒꯤ ꯇꯔꯟꯁꯧꯇ ꯂꯣꯏꯁꯤꯟꯖꯔꯛꯈꯤꯒꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯇꯔꯟ ꯂꯥꯛ ꯑꯃꯨꯛꯀ ꯇꯧꯕ ꯍꯥꯏꯕꯤꯌꯨ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯑꯣꯖꯥ ꯃꯦꯒꯩ ꯋꯥꯐꯝꯁꯤꯗꯤ ꯁꯖꯤꯛꯇꯨ ꯐꯨꯒꯤ ꯍꯣꯠꯄ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏ ꯀꯦꯟꯁꯔ ꯑꯣꯏꯔꯛꯀꯗꯧꯕ ꯁꯖꯤꯛꯇꯨ ꯀꯣꯠꯊꯣꯛꯀꯨꯝꯁꯦ ꯍꯥꯏꯕꯒ ꯆꯞ ꯃꯥꯟꯅꯩ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ when we talk of development, when we talk of progress, we cannot always compare what America is doing. See your nearest China, see your other Asiatic countries. Hadi haujuk laiba port sidai Manipur gumbadaga yam tangai fadaba port laibne base. Adubu ai economist to mine ngasi ngangjaroi because khoigi oja economist fazana khangba phambiri kaino de aina khoina masi touch tawda politician or so khoina khang dana punga ngangu basu khoigi political line khara da ngang manatana masi yam lu wa phamni ana haujuk laidi se in general let us see mantabni afaba su average phatabagi chang su adum lai but it should mix up like karino afabana kam lai phatabana kam lai but in the process si kari oirakpa yai si naina badi yai but it is too early to give any hard decision that it should be declared as a black day but this is very cheap political gimmick that it should have never done by Congress. I am very sorry. Was it comment over kitang amal ha akhona black day tawrisidi thengnariba awaba mayam sineba hoji field thengnari okay awaba mayam se khangbiyu haibagi nida akhoi not against the say BJP but the action do adu dai du da thengnariba awaba sinadra ngasai gi leiba sigi cashless transaction lakaduribse sidai sida tawroi si haiba nate chakhotpagi mataw ama Sri Modi ji na tawrei si akhoi yaningi but yaningeba ada saning haina khut ani tharga nambadi yadidana ana sai leiba post sidai sida banking system hana fagaran batai if we want to do this cashless transaction Chuchanpur the bank amta letana cashless transaction to hairuragadi urkhul da Tamenglong da satpa bak yadriba adu the cashless transaction tawragadi how it can implement it okay so adu ga sai leiba sidai we cannot be America in a day we cannot be say England in a day overnight adu ga sai leiba post the cashless transaction adagi black money ga haibadu akhoi chumeba field sidadi akhoi sidai de siredana even ngasai ATM de lebok sigalagadi field di kaya yam siram gadagi kaya yam waram gadagi affected porum gadagi haibasidi ngasai leiba posidi ta koi hunnabagi amagi party gi wa natabada reality de yad okay demonetization ki step yamna phai adubo madu gi damta khoi kitang ha na mangjau na ready or mamathau prepared or mamathau tai habagi wafum ni thambiri se ai oza chingle da lak se oza short term da awaba mayam am thena taragaso long term da project am kana tawri akoi center na su government na su marabada long term da kana duise karino maru ina khoi cashless transaction digitization se tarok taragati argo mayam se banking da loina ma pusalak taragati ngasai gi informal da gi formal economy da mayam se loi pusalak taragati ngasai la na sinaramba black money gi khoi black economy gi wafam mayam se tamna mang ki gani argi khoi corruption na chingbo su tamna mukhi gani habagi mami se tabi pra long run dai batare hujuma immediately na taragaso kari habini India की होने दे हाइजेनिक में दे कोई कैशलेस सी याम भाई तो वो दे कोई टोले लेस इंडिया ने okay टोले पर बजट लाइक रिवर जगह तो द कैशलेस तो वाइजे impossible अदुम ओय रोय हदे कोई रेप की खनर को मतलब दा नुपी सिंह इंडिया दा रेप की victim ओरी से मरु ने टोले लाइक तबदगी नि हाइबे यावर इने अदु ngarang nan gi कमेने अदु इंडिया से कोई मी in terms of millions दा कोई मागी टोले से मपान तो मन टोले से इवन मोदी मा सामने हाइ रिमनी कोई इंडिया से टोले की दे कोई मंडी रगी दे टोले न मरु ओय को काय न मा हाइ रि दु अन सुम मफम मदा कोई कैशलेस तो वाइसे अदे फरे कैशलेस इस तौर अदु रगदी पॉलिटिकल पार्टी सिंग द पिनरी बट डोनेशन से सिजु डिजिटल डोनेशन तो हलो अदु रगदी ओ सिंजा तुम जागी मक्ते लेपि कोइ दु खंगने मंदी पॉलिटिकल पार्टी सिंग जिदी करोड़ लिसिंग अमगी मेया योक्सन रे मागी लेगिबा कोई सेन की कोई फिबम से अदो डोनेशन से फ्रीली तो वे हन अदु डिजिटल की थ्रू तो हलो आधार की नंबर तो यालो आधार की नंबर तो यालो पीबदु अदु दी हाइदे अदु साइज देने कोई अमलेस अदे मन आई जासी बन हाइबी गेदु revolution hai basa machine maram moi dana khoi wan ngani lebak tu ngaki wele di hadi matam khara digi wele di yamna awa basi mai una gane adu revolution du lore mo matung da di du mai pak paduna miyam da kana du phangadori ne adu gi damu tu revolution ji tawri ne tawda di revolution hai je kari revolution ko gis revolution hai basi di matam chu pada miyam jawgadam ne miyam jawdu bu revolution ko ti aduna कोई मैम यावदबदी कोई रिवोल्यूशन कौते अदुन मदुदी कोई
मियाम यावदना तौबदुसु कोई रिवोल्यूशन या हाई तारगदी मदुगी कोई रिजल्ट तो मदुदा कोई मियाम हेता कोई मदुगी नत्रगा इतिहास ने मदुगी चपचानो कोई पाहुम पिरकने मदुनी पृथ्वी तौस अदुमक होय प्रमाण मद कोई हाबिने कली तसेन मकी करी मथब खर तौब तारबोदी मदु कोई खुतुम सिंगना तौगदमनि हाइबदुने बाइना ओजा सिबिना थबिदु अदु ओरमगनि कल मदादुददी कोई नरेंद्र मोदी सी तसेन मकी अदाइदुददी मयाम नसु को याम डायनामिक ओइबा पृथ्वी पुमना दुम खंगबा लीडर हमने हानागी लीडर सिंग मानदी अदगी अमना कोई प्रोटेस्ट तौबा इसी याम ngमली हाइसे मसी कोई बीजेपी ना कोई लेफ्टना प्रोटेस्ट तौबदुन ngasi सरकार से सेमनि मणिपुर हाइदि बीजेपी ना कोई ऑफिस दा कोई फमगा मपान थोमद्रबा अदुगिदि मणिपुर से कोई बीजेपी सरकार से केसु लामोय अदुन मसीदी ओपोजिशन की रूलिंग की माय माय मतम दुगी तौन माइदि दम बीजेपी ने सो कोई नेशनल की थाक दम तौखी सा हारिबा कोई स्काम मयाम दु पुथोकिदुसु बीजेपी की मयाम यावगी बनी अदगी अमना कोई मसी तौदब नते ओपोजिशन रूलिंग नत्र ओपोजिशन मसेन मक्तसु रूलिंग मसेन मक्तसु मदि प्रॉब्लम लेबसु दम यावदबदि नते याव अदुगा तसेना मकी कोई खितंग कोई बीजेपी की खितंग वारिसि करमाय तौगिदा अखोगी करी हाइनि डेमोक्रेटिक खर ओहिनिंग बसे मसी मसामगी पार्टी की मरुइबा मियोय आइने हाइजरिदो अरुण सूर्य अनोरबा अदगी कोई जसवंत सिन्हा हानगी फाइनेंस मिनिस्टर नि अदगी से सुब्रमण्यम स्वामी मोइसे कोई इकोनॉमिक्स में जपा मदगी हेलमा हातने मोइसे एलिस मखोगी मोतु भौती लोबसी ए तंगाई फतें खले अदो मखोना हरकम मतमदा अरुण जेटली न कोई मीडिया की थुदा म पीखेबा 80 इयर्स सुरकान कोई जॉब की एप्लीकेंट ओइबसे मसी मदि तौविरनो हैना अदुना आइना थमजरीदी कोई से मोदी की मागी अफबा मगुन मैम लई अदगी मासे कोई मैम ने याब पोट अमदी मा लई अदगी मान ngangi ba sai ba sing ji मैम जोवे से कना गुम लीडर न मैम जो मंगम दो मैम थुने जो बंगम मदुगी कानब पोतो मदु कोई प्रैक्टिस जो मैम की ओरगदी मदु हेन कानब दुने बा इन ओनजनी अदुना कोई आइना हाइजगी बदु मतम द हाइजगी बदु कोई डिमोनेटाइजेशन तब मतम द मसे कोई अखंग हाइजे खर तानब वाटलबरा हाइजी कोइना फंगजरिबा मीडिया की थ्रू फंगजबा मतम द आरबीआई की मरुबा कोई मागी अचोचोबा कोई इकोनॉमिक्स मैम जावबनि आरबीआई सी मोय तानबसी उरक्तबा अदगी मरुबा इकोनॉमिक्स नि तारुपा तानबसी उरक्तबदि मतम दु थमजगिबने अदु हौजिति उदा सेबिना हाइबिदिसिनी कोई मागी सु थिंग टैंक मैम लै मागी सु इकोनॉमिक्स में चप मैम लै अदु अरगदि ngसिदि डिमोनेटाइजेशन की दमता मसी एडवाइस पिगिबा कोई इकोनॉमिक्स दो ngसिदि मियाम खंगनि हारे अदि ngसिदि जीएसटी की दो मदु मियाम खंगनि हारे मनदि जीएसटी की वाकत लाको मतमदा मोदी मसामन हाय मसी जीएसटी से मा मतदना तौब नते तानरगा तौबनि हाइरि बुजिति अदुना नसगी तानगिबा म्याम दो मदुसु को याम ट्रांसपेरेंट पब्लिक की प्लेटफॉर्म दो पुथोगदी मोगिसु नैनबा खनबा याइदना को अदा दुदा चुंथोकपदु यागदमने ममदि मोदी गतदा कोई म्याम जे अटैक तौबा सि हंदन गे हाइतार बोइदि कोई तानगिबा आरबीआई की मकोक थोंबा कोई मोगी ऑफिशियल सिंग इकोनॉमी सिंग मखोइ सिंग म्याम द थोंबा चंगेबा ममदि होजि म्याम जी वारे प्रॉब्लम जी लेरे अदुना हाइबा सिगी इकोनॉमी की मागी कोई डाउनवर्ड कोई मसिगी द हाइदरइबा slowing down to isa masi mamagi sai om da ogidri badu handaki last quarter se pe quarter se GDP ji haidari ba adi marks dai da ngasai international gi ba pawm su la yam ngai ta ba hadi prithvi gi na chara hen bagi ranking ji masi semakpa matam da india gi film ji kyam soge bu magi film jina north korea de hen phawangam dre myanmar de hen phawangam dre nepal de hen phawangam dre bangladesh de hen phawangam dre adu masi india ji cham ga tramapan gi ranking ji dai da koi cham su da leire haji कोई अक्टोबर थासी द फोंबा कोई रिपोर्ट निको वर्ल्ड हंगर इंडेक्स देदा अदो इंडिया सी सुंबा पाउसी योक्सलकपा अदगी जॉब लॉस की जॉब कट की जॉबलेसनेस की अदगी ग्रोथ सी कोई हाइदरकपा सुमा मयाम सी लाक्सलकपा अदुना मसी मरोइना होय कोई हानगी कोई कांग्रेस की यावबिरी बीजेपी की यावबिरी पार्टी सिंगसी मोगी कंगै तु हजिति कोई बीजेपी ओरिबनिना कोई बीजेपी द खरा हेना मयाम से प्रेशर पी ताबनी कांग्रेस ने ओरगसु कांग्रेस दुम पी बताबनी ममदी माई मागी मतम दुगी रूलिंग पार्टी सिंग दुम प्रेशर पी बताबने अदुना एना लोसेलकपदा थमजनिंग बसी डिमोनेटाइजेशन सी कानब अमसु कानदबसी हाइजो हाइतारगति मथि ख्वादी कानबसदी कोई इगल लमना ख्वादी वांगना पाइबा ngamba कोई चांगदो मदुबोक कानै अदुगो मसी मांगजबसिदी अतियान ओइनिंग खल ओके अब हाइरिबा डिमोनेटाइजेशन की प्रोसेस की कानबा कानदबा नि मगलै अदुबो अवाबा हाइगदर मसी इंपैक्शन इमीडिएटली खुदक तो ओइना पीबसिना मयाम ना मसी कानदबरा हाइबगी वाखल नुसु लेने अदुबो लॉन्ग रन दा मतम असांग मी यंग बतारग मसिना यामना कानबो पुरकपसु याय हाइबगी मरोइना डिजिटाइजेशन की कैशलेस की ट्रांजेक्शन लाकपा तारगदी कोई कोई तोंगान तोंगान बा कैश न चथबा मखल की करप्शन नत्रगा मसी लान सिनबगी सेंजा थुंजागी थबक मयामना ब्लैक मनी ने सिमु मयाम सितम नतम लाक्सन मंगमनी हाबगी
कोई प्रोजेक्शन अमदी चाउन लेरी अदुबो मसी कराय फाउबा फाबगे नत्र कराय फाउबा चुम्बगे चुम्दे हाबसिदी कोई डिमोनेटाइजेशन की मतंग सिदी कोई येनबीगा येरुंगा कनाना हाले हाबदुमा अदुम थोगनी ऑन देन ऑन ngasi को नदी मनु होनगी थरमसे मतंग सा लोसन जरगे ngasi की थरमसिदा ओजा मेगा चंद्रा ओजा चिंगलेन मैस्टाम अमदी ओजा शिवचंद्र लेंबे तो थरमसी बथा पिकी बमदी मपुंग फान बिकी तमक तो ओजा हुंबो अमुकना थाचो फोंदुक चरी अप्रिशिएट यो जोनी मशीन ngasi की मनु होनगी थरंग ngasi की एडिशन से करम तो बिबगे को तखान बिरप यागने कोई मेल आईडी impacttvnews@gmail.com नत्रगा कोई फेसबुक पेज www.facebook.com/impactvmanipur दा join तो बिरगा कमेंट अमदी फीडबैक था बिरप यागने well ladies and gentlemen thank you so much for joining us from the other side of the screen until next time this is Rajrong signing off Kurumjari